салом бинандагони азиз, хуш омадед ба барномаи иродаи зан. Бо шумо ҳастам Дило Доробшоева. Меҳмони барномаи мо ҳастанд яке аз шахсиятҳое ки бо иродаи қавӣ, меҳнат ва муҳаббат тавонистанд ки зиндагии худ ва ҳазорон зани дигарро ба самти беҳбудӣ тағйир диҳанд. Моираи Маҳмадхон ҳастанд имрӯз дар барномаи мо. Соҳибкор, равоншинос, бизнес тренер ва ҳамзамон дорои таҷрибаи зиёда аз 15 сола. хуш омадед Моҳира ба барномаи мо. ташаккури зиёд. Саломат бошед. Занони тоҷик, занони яъне қавӣ, занони пурғайрат ҳастанд ва дар бари ҳамдигар истода ва номбардори ватану миллату оилаву фарзандои худ бошем. саломат бошед. Мехостем ки аввал саволи худро аз он шурӯъ кунем ки шумо нахуст соҳибкор шудан мехостед ё ин ки равоншинос? вақте ки хостам соҳибкор шавам, дар ҷодаи соҳибкорӣ яъне тиҷорат машғул шудам ва оҳиста оҳиста бо мурури вақт дидам ки мо занҳо аввал ба шинохтани худ ниёз дорем. Аввал ба худшиносӣ, фаҳмидани худ ниёз дорем ва баъд яъне ба касбе ки мо интихоб мекунем. Барои чӣ? Ҳамон касбе ки худованд ба мо додааст, ҳамонро интихоб мекунем. ва баъд ман аз ин хотир хостам ки аввал равоншинос шаваму ва баъдан дар соҳаи бизнес занҳоро тайёр кунам. беҳтарин. Аз нигоҳи шумо илми равоншиносӣ дар ҷомеаи имрӯзи мо дар кадом поя қарор дорад? Дар кадом сатҳ қарор дорад? бениҳоят ман ҳамин муддати 1 сол ҳаст ки дар ин соҳа яъне бо занҳо кор карда истодаам ва дидам ки бениҳоят мардуми мо, шахсан занҳо ба соҳаи равоншиносӣ ниёз доранд. Яъне бениҳоят яъне кам ҳаст ки занҳо ба раваншинос кор мекунанд, чунки онҳо фикр мекунанд ки мо бемор ҳастем ва танҳо духтур табобат мекунад моро. Лекин вақте ки бо равоншинос ҳамсӯҳбат мешаванд, ба назди мо меоянд ва баъзе равоншиносҳои дигар ҳам ҳаст, муроҷиат мекунанд ва мебинанд ки фикронаашон, қувваашон дигар шуд ва боз омада ба мо мегӯянд ки раҳмат ки мо ҳамсӯҳбат шудем ва дарди мо хело яъне дигаргун шуд, мо худро хело шинохтем. аз ҳамин ҷиҳат ман ба хулосае омадам ки агар занҳо, шахсан зан, мард бисёртар аз доруҳо истифода бурдана бо равоншинос ҳамсӯҳбат шававу дарди дилашро яъне гап занад, он тезтар яъне сабукӣ меорад ба худаш. Чунки бисёри мо метарсем ки ба як дӯст ё ин ки хеш ё ин ки ягон инсони наздикамон гап занем, он яъне сирри моро пош мекунад, яъне моро сухани моро дар худаш дошта наметавонад ва мо аз тарс дар онҳо гуфтан наметавонем ва боз мо меҷӯем ки чӣ кор кунем. бисёри занҳо баъд ҳамин ҳолати фишори рӯҳӣ мешаванду ба худкушӣ даст мезананд ё ин ки ба хиёнат даст мезананд ё ин ки бо ягон инсон баҳсу муноқишаҳои зиёд мекунанд, яъне пош хӯрдани оилаҳо рух медиҳад. ҳамаи ҳамин аз якдигар нофаҳмӣ, аз ниёз доштан ба равоншинос аст. дуруст қайд кардед. Шумо гуфтед ниёз доштан ба равоншинос, вале худатон медонед ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо ба назди равоншинос рафтан он қадар маъмул нест аз оне ки ба назди ягон мулло мераванд ё ягон шахсе ки намедонам ягон чиз барои онҳо тавсия медиҳад. оиди ин шумо чӣ гуфтанӣ аст? беҳтарин яъне ҳозир ман дар шабакаҳои интернетӣ бениҳоят зиёд дида истодам ки занҳо ба назди ҳар гуна фолбинҳо мераванд, муллоҳо мераванд, ҳар гуна корҳое мекунанд ки бовар кун ин ба шаъну шарафи зан рост намеояд. ба мо занон, халқ, мардуми тоҷик рост намеояд. аз он назди онҳо рафтана, ба равоншинос рафта ҳамсӯҳбат шаванд, ҳамон дардшона, ҳамон захме ки доранд тезтар шифо меёбанд. он яъне фолбино, он муллоҳое ки ба онҳо тавсия медиҳанд ё ин ки ҳар гуна роҳ нишон медиҳанд, ин кори хато аст. онҳо худашонро якбора гум мекунанд дар байни зиндагӣ. ба ҷое ки роҳашонро ёбанд, идома диҳанд, дар ҳамон роҳ яъне гирдгашт гашта мегарданд. ман яъне муқоиса кардам, дидам, гуфтам ки
бинед ки мо чӣ қадар аз илм дурем. Ҳама ин аз сабаби мешавад ки илм надоштан. вақте ки агар мо илм дошта бошем ҳамон корро намекунем, вақтмона дуруст истифода барем, кадом корро дар кадом вақт мо бояд кунем, чӣ гуна муомила кунем бо ҳамдигар, чӣ гуна бо ҳамсоя, хешу табор, фарзанд, оила чӣ гуна муносибат кардан дар кор. ба назди фолбин мераванд, чӣ мегӯянд? хуштомадат ин хел гуфт, қайсингулат ин хел гуфт, шавҳарат ин корро кард, шавҳарат занг гирифт, шавҳаратро. ин суханҳои кӯчагӣ аст. ин суханҳо ҳаст ки одамро ябора ба фишор меорад, ябора дар стресс гирифтор мекунад. ба ҷои ин ки роҳи ҳаллро мо ба онҳо нишон диҳем ки на ин ки ту ин корро накуно, ту агар ба ин роҳ равӣ, ту тезтар муваффақ мешавӣ. ин суханҳоро гапзанӣ дар оила, муносибат кунӣ бо фарзанд, бо шавҳари худ, ба ин мақсадат мерасӣ. бениҳоят ҳамин масъалада занҳо ниёз доранд ба равоншинос. ман аз занҳо хоҳиш мекунам ки ба назди муллову фолбино рафта пулҳои калон сарф карда, шумо ба назди равоншинос рафта 1 соат 2 соат ҳамсӯҳбат шавед, мақсади худонро гузоред, иншоалло ки роҳи дурусти зиндагии худро меёбед. чӣ гуна, яъне ки бо кадом восита мо ҳамин илми равоншиносиро дар ҷомеаи имрӯзаи мо боз ҳам мустаҳкамтар гардонем, то ки мардум аз ҳамин фолбину ҷодугару аз ҳаминҳо халос шуда маҳз ба равоншинос, яъне ки равоншиносро барои худ яке аз воситаҳое донад, ки яъне ки бовар дошта бошад ки ҳамон равоншинос метавонад зиндагии маро ба самти беҳтар яъне ки тағйир диҳад. вақте ки ман яъне таҳлил кардам тоҷикистони худамонро ва берун аз Тоҷикистон рафта дар курсҳое ки хондам оид ба равоншиносӣ, ва фаҳмидам ки дар дигар давлатҳо ҳар як оила ба худ як равоншинос дорад. чунки дар баҳси оилавӣ зану шавҳар дар бисёр ҳолат якдигарро намефаҳманд. зан мегӯяд не, бояд кор ин хел шавад, мард мегӯяд не, ин хел шавад. вақте ки равоншинос дар байн бошад, онҳоро фикронашонро дарк карда ва ба як хулоса ҳарди онҳоро яъне ба фикри як дароварда метавонад. ва агар мардуми мо бисёртар аз муллову фолбин рафтанда фикр кунанд ки ман бояд чӣ кор кунам ки роҳи ҳалли ана ҳамон зиндагима ёбам. ту ба фолбин рафта ябора худата боз ҳам мушкилита зиёдтар мекунӣ ва худатро ҳам ба гуноҳе ки ғарқ мекунӣ ки он нобахшиданӣ ҳаст. ба зами инҳо рафтана ту метавонӣ ки фикр карда сукут кунию бигӯӣ ман ба куҷо рафта истодам ва мақсади ман чӣ аст? ман дар оила кадом нақшро бояд бозӣ кунам? падар бояд ҷои худашро дошта бошад, модар ҷои худашро ва фарзанд ҷои худашро. агар ҳар яки мо занҳо, оилаҳо, яъне мардуми тоҷик ҳамин фикрро карда барои худ як равоншиносро гирем, интихоб кунему, бо он ҳамсӯҳбат шуда дар ҳамон ҳолатҳое ки якдигар нофаҳмӣ аст бениҳоят зиёд дар зиндагии мо, ҳамонро хомӯш кунем, ин хубтар мешавад аз назди фолбину ҷодугар рафтанда. анака бинед ки бисёртар меоянд занҳо ба мо муроҷиат мекунанд ки шавҳарам зани дуюм гирифт, маро таваҷҷӯҳ намекунад ба ман, ё ин ки шавҳарам тамоман шабҳо дер мебиёяд хона, ё ин ки шавҳарам ба ман меҳрубонӣ намекунад. сабабаш дар чӣ аст? мо таҳлил мекунем, месанҷем, мепурсем, сабабаш дар он аст ки якдигарро намефаҳманд. чунки инсонҳо 4 характер доранд, яъне халилик, сангвиник, флегматик, меланхолик. шояд ки характери он ба зан шавҳар ба якдигар мувофиқат намекунад ва якдигарро дарк намекунад ва шавҳар намехоҳад ки шаб ба хона биёяд. мегӯяд ман меоям ки боз ҷанг мешавад, боз нофаҳмӣ мешавад, аз онда ман мехоҳам ки хоб кунанд, ҳама биём шаб хоб кунам. ва баъзе ҳолати дигар да бошад, мегӯяд ки зан мегӯяд не, ман ин хел. барои ҳамин аз ҳамаи кори хубтар ин ман мехоҳам бо равоншиносо ҳам суҳбат шаванд. бовар кунед, иншоалло зиндагии хуб мебинанд. шумо оиди нафарон, яъне ки ҷавононе ки ҳанӯз ба синни оила барпо кардан омода нестанд, нарасидаанд, вақте ки оила барпо мекунанд ва ягон муноқиша байни онҳо мешавад, оиди ин мавзӯъ шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? яъне ки бахусус духтарон вақте ки мактабро тамом карда ба шавҳар мебароянд,
یعنی که این خوب است از لحاظ روانشناسی یا نه؟ اویدی این موضوع انشالله من به نزدیکی کتابی میبرم خدا خواهد که فکرانه زنی یعنی با علم از زنی که علم ندارد ناخوانده هست یعنی در دهات زندگی میکند در چی است انشالله خدا خواهد. بینید که سوال بهترین بینید که زنهای ما بسیار مادران فکر میکنند که دخترم خواند یا اینکه سن و سالش یعنی به یک جای رسد آن رو دیگر هیچ کس نمیگیرد یا اینکه آن به شوهر میموند یا اینکه آن خواند بی‌راحم میشود گفته بسیار مردم دهات همین فکر هستند و دختران رو شوهر میدهند. وقتی که شوهر میدهند عائله های آنها یکدیگر فهمی نیست. بسیار مراجعت میکنند که اما 1 ماه زندگی کردن 3 ماه زندگی کردن 1 سال زندگی کردن زندگی آنها پاش خورد. برای چی؟ برای که آنها پیش از عائله برپا کردن اگر به روانشناس مراجعت کنن فکری هم پسر و هم دختر رو درک کنن فهمن که آینده مقصد این دختر چی است به کجا میخواهد رود و مرد چگونه زندگیش رو پیش برده میتواند که در عائله بحث مناقشه عائلوی نشود. و بعضی دخترایی هستند که ما نمیگوییم که مردها گناهکار هستند یا اینکه زنها. بعضی مردهایی هستند که میگویند که تو در همین عائله اومدی طاقت کرده مرده میستی یا اینکه بعضی زنهایی هستند که من عائله ثروتمند بودم اومدم در این گونه عائله زندگی کنم من طاقت نمیکنم من زندگی نمیکنم. برای همین اگر خوب میشد که پیش از زمان عائله رو برپا کردن با روانشناس هم صحبت شوند یا اینکه مراجعت کنند که یعنی یکدیگر رو یابند که آنها در کدام خاراکتری یعنی انسان هستند. برای چی این کس بلندی ها رو میبیند آنش پستی ها رو میبیند. من نمیخواهم خدا تید میتید. بعضی زن ها میگویند که نه خیر خداوند میتید لیکن من میخواهم خونم فرزندام خونم من میخواهم زندگی خوب داشته باشم خانه داری بهترین داشته باشم لیکن مرد چی میگه؟ مرد میگه که این نمیشد پگم میموری بکیره میکنید. این نبینید که فهمیدن یکدیگر در همینجا مشکل میشه. بسیاری عائله ها از روی همین پاش میخورن. شما چگونه زن رو قوی میحسابید؟ زنی که ناترس است و حرکت میکند که خودش را یابد و حرکت میکند که در زندگیش باز هم یعنی معجزه های نو رو وارد کرده تواند باز هم در زندگیش خودش را خوبتر شناسد و عائله‌اش را برای علم گرفتن برای پیش بردن زندگیش حرکت میکند و دائما ناامید نمی شود و به سخنهای هر یک کس به سخنهای هر یک کوچگی توجه نمی دهد. آینده خودش را خودش می سازد. این گونه زنهای قوی هستند و من دیده برآمدم که زنان تاجیک همش همین گونه هستند اما کم ترک آنها از بالای خودشان باید کار کنند خوانند علم گیرند و با روانشناسا هم صحبت شوند. من باوری دارم که یکی از زنهای قوی زنهای نوترس زنهای جسور این زنان تاجیک هستند. ماهیره اگر که برای شما امکانیت می بود که با 20 سالگی خود برگردید شما چی رو در زندگی خود تغییر می دادید؟ اگر من دوباره به سن 20 ساله برمیگشتم به خود انتخاب میکردم که باز هم علم خود را صیقل دهم و وقتی پرقیمت خود را یعنی درست استفاده می بردم چون که از همه پرقیمت این وقت است. برای همین و باز هم شکر میکنم که بر وقتتر من این رو درک کردم و امروز خود را یافتم و به هر یک زن گفتنی هستم که حرکت کنید که کاری همین روزتان را فکری همین روزتان را به پگاه نگذارید و امروز حرکت کنید خود را یابید. شما در کدام سن و سالی هستید مهم نیست مهم آن است که شما از روی مقصدتان حرکت کنید وقتی خود را درست استفاده برید. من شاعره هم هستم و میخواهم یک شعر خود را در نزد شما یعنی قرائت کنم. من زنم اندر زمینی آریا من زنم اندر دل خورشیدها آتشم
در سینه فریادها، مادرم در دیده امیدها. باری دنیا میکشم باری گران، از دل من بگذرد نبض زمان. بگذرد از صد جهان امتحان، زندگیم یک کتابی داستان. زندگیم یک داستان است. باور کنید من درباره زندگی خودم، حیات خودم هم کتاب نوشته ایستادم. هر روز من 1 ساعت وقت خود را برای نوشتن کتاب هایم صرف میکنم. میخواهم که زنان ما خوانند و صاحب علم و صاحب معرفت گردند. بینندگان عزیز، این بود برنامه اراده زن و در برنامه ما بودند ماهیره محمدخانова. امیدوار هستیم که برنامه برای شما پسند آمد. تا برنامه های آینده سربلند و خانه آباد باشید.